Tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Rio News. Ni amakuru n'ubundi acaracara ku binyamakuru bigiye bitandukanye magingo aya, aho ibintu bikomeje kuba bibi mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ngingo z'amakuru tugiye kubagezaho nuko mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kuba bibi, ndetse ubona ko igikuba cyacitse. Turabiramvura turebe uko byifashe, ndetse turebere hamwe uko biteye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Si aho gusa, turi bwibande mu ntambara ikomeye cyane ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona ko noneho hahindutse ingamba zikomeye mu bice bigiye bitandukanye, haba kuri Plaine de Ruzizi ndetse n'epfo Ibaraka. Turarebera hamwe uko urugamba rumeze, turebe mu Minembwe aho bikomeje kugaragara ko ingabo z'abarundi zikomeje kwirundira muri biriya bice. Turebe buri kimwe, ndetse turebe akantu ku kandi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Si ibyo gusa, turi bugere ku Ndondo aho ubona ko n'ubundi aba FDNB bashaka kuhakura twirwaneho yahabambuye n'ubundi mu minsi yashize. N'ubundi turarebera hamwe imirwano ikomeye yapfuyemo abasirikare batari bakeya muri biriya bice byo kuri Plaine de Ruzizi, aho nakubwira ko aba FDNB ndetse n'aba FARDC n'aba Wazalendo bahuye n'akaga gakomeye cyane muri biriya bice. Si aho gusa, turajya i Masisi turebe uko bihagaze, ndetse naho ubona ko imirwano yongeye kubura ku ruhande rwa M23 ndetse n'ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo aba FDLR. Si ibyo gusa, turi bunyarukire i Burundi, bikomeje kuba bibi cyane. Abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Urumva ko Uburundi bwugarijwe, ndetse wumva ko bikomeje kuba bibi. Byose hamwe turaje tubirambure nyuma y'iminota mikeya. Njye muri kumva ndi Habumugisha Damien, ndetse ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Habinshuti John, waramutse ute kuri uno munsi wo kuri uyu wa kane tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026, kubona ko ikirere gikomeje kuba gikeyemo? Wowe waramutse ute? Yego, naramutse neza nta kibazo. Urabona ko hakeye dufite n'amakuru mashya, meze neza nta kibazo. Mbere gatoya yuko wenda tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka turebere hamwe ibikomeje kugenda biteza urujijo kandi mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Habinshuti John, tujyane ku bivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda, amakuru aramutse avugwa nuko Amerika iri kotsa igitutu ibwira u Rwanda ko ishobora kubafatira ibihano, kandi n'ibintu bishoboka bitewe n'itangazo riherutse gusohoka rya M23, ndetse n'u Rwanda bose bavuga ko bemeye ko bakorana n'uriya mutwe wa 23. Ushobora kuba aribyo byateje wenda hari umwuka mubi muri iriya leta ya Amerika, kugira ngo igiye gufata inteko yicare batere igitutu yuko bagomba kubafatira igihano ku rwego mpuzamahanga. Ubu birategerejwe, byanze bikunze biraza kuba bimenyekana neza, kuko hari ubwo bishoboka kuba yenda hari uburyo u Rwanda muri diplomasi rwabyitwaramo bikarangira ibyo bihano bidahari, ariko nicyo gitutu kiriho, kandi byanze bikunze Amerika ibiri inyuma kubw'inyungu zayo bwite. Reka tunyarukire i Masisi, aho tuba twizeye ko umutekano wa M23 ukomeje kuba uganje, mbere y'uko tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Sud Kivu, aho habaye isibaniro. Bwana Habinshuti, i Masisi bihagaze gute? Biramutse bite kuri uno munsi wo kuri uyu wa kane? Masisi icyo twavugaho, mu gice cya groupement ya Migege na Hura, mu gace k'imisozi miremire mu ishyamba ryaho, habaye imirwano yagabwe igitero cya M23, niyo yabaye nkaho ishaka kwigarurira agace karimo ibirindiro bikomeye bya Wazalendo. Urabona ko kari agace Wazalendo ifite kandi kamaze igihe. Mu gihe gitambutse ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko bapostingagaho amafoto yabo agaragaza ubudahangarwa bafite aho hantu, bavuga ko ari ahabo batazigera bahava. Birumvikana ko M23 ejo rero yabagabyeho igitero, ishobora kuba yarakeneye kugira ngo yigarurire ibyo birindiro byabo, ariko bivugwa ko babashije kutahigarurira, ko basanze Wazalendo aho hantu ngo ifite ibikoresho bigaragare ko
vuga ko FARDC ishobora kuba yarabahaye ibikoresho bishoboka kubera ko nibo bafite ibirindiro bikomeye muri ako gace, isa naho ari zone yabo babahariye. Bivugwa ko byanze bikunze mu 23 yasubiye inyuma muri iki gitondo cy'uyu munsi, ariko barahamya ko byanze bikunze bashobora kuza kuhigarurira kuko ni ahantu hari ibirindiro bikomeye kandi bituma batabasha kuhagenzura neza. Maginga ya bakunzi bacu, reka tunyarukire kuri Plaine de Ruzizi ahakomeje kubera isibaniro ry'imirwano mu bice bigiye bitandukanye, aho ihuriro rya FARDC ndetse na FDNB bafite gahunda ikomeye cyane yo kuba bafata kano gace ka Sange ndetse bagakomeza aberekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho bashaka gufata ino Plaine de Ruzizi ku rwego rwo hejuru. Maginga ya ni imirwano yahereye ku munsi w'ejo, aho aba FDNB n'aba FARDC n'aba Wazalendo bagabye ibitero kuri M23 ndetse M23 ibatega ambushi zikomeye cyane, aho yarwanye nabo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ikaba yarabakuye muri utu duce, n'ubundi irabirukankana ibageza za Runingu. Ubona yuko n'ubundi imirwano ikomeje kugenda ibera muri biriya bice. Ibyo byose biri kuba mu gihe Guverineri Jean-Jacques Purusi akomeje kutagaragara mu miyoborere ku masaha y'umugoroba, aho bivugwa ko n'ubundi Jean-Jacques Purusi yamaze kuvumbura ko M23 yaba ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Maginga yahagera mu masaha y'igitondo, mu masaha ya saa saba z'amanywa akisubira mu buhungiro. Wowe nk'ibi ubibonutse bwana Habinshuti, kuba umuyobozi uyobora intara ashobora kuza mu biro mu mujyi wa Uvira, bivugwa ko uwaba utekanye bitewe n'uko aba FDN bawucungiye umutekano, ariko akaba atararamo Maginga yakaba yirarira i Bujumbura. Birumvikana neza ko ibyo avugira kuri mikoro akabitangaza, akoresha imbuga nkoranyambaga agaragaza ko ari Uvira, ntago byumvikana ko ari ahantu yarara. Uvira ntago yaharara kuko urabona ko imirwano iri kubera hari ibirometero bike cyane, isaha n'isaha. Urabona ko atagira ibyiringiro byo kumva ko Uvira itekanye ku buryo umuyobozi nkuru yayiraramo. Nk'ubu nko mu gace ka hariya mu rwagati muri Uvira, biravuga ko muri iri joro habayemo imirwano iri bucece, bigaragara ko yakozwe n'intasi za M23. Hanaguye abasirikare b'abarundi cyane muri defense ntoya yari ihari, naribitse ibikoresho by'ikoranabuhanga. Urumva ko binjiye barakozwe ubutasi bukomeye cyane kandi babashije guhangana n'icyo gitero nta sasu rivuze. Bagiye kumenya aho barwana nabo bamaze kwicamo benshi, kandi bakimara kubona ibikoresho bari bafite, biravuga ko bahise bapuringa baritahira bajyana ibyo bari baje kureba. Urumva rero ko hari ikikango cyinshi cyane no mu ngabo zirimo. Urumva ko batangiye kugabwaho ibitero bitagaragara bya nijoro gusa, bitari ibya kumanywa. Izo ni inkuru zigomba kugera ku muyobozi nkuru ya guverineri. Urumva ntabwo yabasha kurara muri uriya mujyi harimo umutekano muke kuri ubwo buryo. Ni gahunda ikomeye n'ubundi ya FDNB na FARDC n'aba Wazalendo bari bafite kuba bafata kano gace ka Sange ndetse n'agace ka Bwegera na Mutarure, ariko ikibazo cyabavukanye kuko nakubwira ko bahuye n'uruva gusenya, aho hapfuye abasirikare batari bakeya cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona ko FARDC yatangiye guhahamuka. Nakubwira ko n'ubundi Maginga ya abasirikare barwanye kuri Plaine de Ruzizi nta n'umwe uri kuboneka ku kibuga cy'imirwano bitewe n'uburyo bahahamuwe n'izi nyeshyamba za M23. Nakubwira ko abasirikare bari ku mirongo y'imbere Maginga ya ari abasirikare bashyashya, ariko icyo nakubwira ko nuko ubona yuko M23 yinjiye neza mu mirwano ku rwego rwo hejuru. Reka tunyarukire kuri Puwezeho akomeje kubisobanuro ry'imirwano, ndetse ubona ko Twirwaneho yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuba wagera mu bice bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'ifatwa rya Puwezeho, aho abasirikare benshi bakomeje kugira urwikango ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko n'ubundi imirwano ikomeye imaze iminsi basakiranisha na Twirwaneho byaguriye Twirwaneho kugera za Kanguri ujya za Nagiheri. Kugeza ubu abo mu bwoko bw'Ababembe bakomeje kugira ubwoba. Ubona yuko intambara ikomeje kugenda yerekeza muri utu duce, aho
nakubwira ko magingo aya imirwano isa nkaho iri kwerekeza hano za Mutambara, aho nakubwira ko hakomeje kugenda harundwa abasirikare baramfuhusa za Bibogobogo, ubwoba bukaba ari bwose, aho bikomeje kugaragara ko za Mugunga, Bibogobogo ariyo gahunda yo kuba twirwaneho yaba yageraho igana za Baraka ndetse na Rweba, urumva na turiya duce twa Rusenda aho hagiye hagaragara imirwano ikomeye. Gahunda niyo twirwaneho ifite, aho navuga ko ubu deployment zikomeje gukorwa za Nyagisozi, aho bahamaze kuhashyira amabatayo abiri. Nakubwira ko Mugorore naho bamaze kuhashyira abasirikare benshi b'aba FDNB, za Rutabura naho nuko, Bibogobogo, za Tucenge hamaze kurundwa abasirikare, ubona yuko ubwoba ari bwose, kubera yuko bamaze kubona ko twirwaneho ikomeze kongera imbaraga, kandi ubona ko ifite ubushake bwo kuba bakomeza bafata tuno duce nakubwiye hano haruguru, aho bivugwa ko bashobora kuba bakuramo bakwerekeza za Mugunga, bakajya za Bibogobogo nyine bagana Baraka na Rweba n'uduce twa Rusenda. Urabona yuko nyine imirwano ikomeje kugenda ikomera cyane. Magingo aya nakubwira ko ku Gipupu ho hakomeje kuba hatuje, ariko Mitamba ku isoko Abarundi na Mayimayi bakomeje kuba bahagaba ibitero. Nakubwira ko indondo ya Bijombo nyuma y'ifatwa ryaho n'ubundi rya twirwaneho hameze neza, ariko icyo nakubwira cyo Abarundi bari gushaka indondo ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi twirwaneho iri kuhabarasira ku rwego rwo hejuru. Magingo aya nakubwira ko atari aho gusa, aho bita muri Runingu imirwano irakomeye cyane, aho za Gatobwe kuri Mugaja hakomeje naho kubera, urabona ko hano za Gatobwe ari uburimo ugana za Nuza za Uvira, naho urabona ko ariho aba Mayimayi bashaka kuba baturuka, kuko uzi ko bafunze uriya muhanda n'ubundi uva Uvira ugana mu Minembwe. Ubona ko n'ubundi twirwaneho ishobora kuba ishaka kuba yafata tuno duce tugiye dutandukanye. Bwana Habinshuti, Ibaraka byifashe bite ko naho bivugwa ko imirwano imeze nabi? Twaza ahangaha nka Zamboko hari abavugaga nse n'uhagarukaho, biravugwa ko akari agace basa naho kari kugenzurwa na M23, kandi biragaragara ko aha hantu habereye imirwano ikomeye, kuko bavuga ko harimo ari abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi bafashwe mpiri benshi, ndetse umubare udakekwa kuko ntabwo bawutangaje neza, ariko bavuze ko ari abantu benshi. Ni ahantu habereye imirwano ikomeye cyane ku buryo budasanzwe, ku buryo ubu bivugwa ko ingabo za FARDC ndetse n'izindi unit zihadeployinze ingabo zatangiye gukora nk'ibikoresho biremereye bya gisirikare, mu buryo bwo kugaragaza yuko bitegura ko isaha n'isaha bashobora kuba bahafata. Aho za Makobora ni ukuvuga ngo niho intambara yarayibereye muri iki gitondo, niyo mugoroba w'ejo hashize. Hanyuma bavuga ko kandi ubu Uvira muri kara gace kagana za Fizi, ibikoresho by'abari bahari by'abasirikare ba FARDC biri kwimurwa bivayo, mu buryo bwo gutinya yuko Baraka isaha n'isaha bashobora kuyifata. Ahangaha rero biragaragara ko ikikango cyabaye ngo ku baturage bari muri Uvira rwagati, kuko ibikoresho bisa naho biremereye byahigiye bigaruka inyuma mu mujyi, kandi byavagamo bisohoka buri munsi ari ibituruka i Burundi. Urumva ko bari bafite ibyiringiro yuko wenda intambara igiye kubera imbere kure y'umujyi wa Uvira. Urumva habayemo ikibazo rero mu mujyi rwagati cy'ubwikango yuko ingabo zatangiye kugarura ibikoresho, kandi babona ko bifite imbaraga biremereye, ari byo byari bimaze igihe bisohokamo. Rero Bwana Damiye, ikintu mbona ahangaha muri iki gihe cy'iyi ntambara imeze ititutumba hari ahantu mu buryo bukaze, urabona ko hari uburyo M23 isa naho ishaka gufata ibice byose bisatira
kiyaga cya Tanganyika. Urabona ko ibyambu byose abaturuka i Burundi bakoreshaga, urumva ko biri kuraswaho buri munsi amato, urumva ko niho hantu hari sapoti igaragaza ko yazanaga ibikoresho bihangana nabo muri kano gace. Urumva ko hari ahantu nko mu mboni zawe urabona ko niharamuka habaye nk'aho hasa n'ahagenzurwa na M23, urabona imbaraga ku ruhande rwa FARDC bazongera gukoresha mu buryo bwo kugaba ibitero muri kara gace bavuye muri Uvira, bazakoresha buryo ki bwaborohera kugira ngo babashe kwihagararaho ku buryo byibuze hari abakumva ko bahamaze iminsi nta kibazo bafite. Ni amakuru nabashije kuvumbura aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu, aho nyuma y'aho n'ubundi iri huriro rya AFC rifatanyije na Twirwaneho bashyizweho igitutu kugira ngo barekure umujyi wa Uvira. Gahunda abahise bafata amaginga ya niyo gufata umujyi ukomeye w'Ibaraka ndetse bakerekeza i Karemi kugira ngo babone ko byose bishoboka. Urabona yuko imbaraga ndetse n'ubushobozi iri huriro rya AFC na Twirwaneho bashobora kuba babifite kandi bishobora kuba. Rero impamvu ikomeye cyane ituma bakomeje kugenda kuri ariya maakse, nakubwira ko iriya akse ya Tanganyika Baraka ari uburyo bwiza bwo kuba bagera uburyo bwo gukontorora kiriya kiyaga cya Tanganyika, aho basa nk'ababroka imisada ituruka i Bujumbura, kuko navuga yuko maginga ya M23 ibangamiwe cyane na Bujumbura. Ubwo navuga ko ari igihugu cyose, ariko kuko ibirindiro bikomeye cyane navuga bivamo minisiyo, haba ku rwego rw'ibifaru, ibyo kurya byose bituruka Bujumbura. Impamvu ubona yuko hari ahantu iri akse ya Tanganyika Baraka M23 igize ubugenzuzi 100%, yaba isa nk'aho iborotse ibikoresho n'ubundi cyangwa abasirikare bongerwa muri biriya bice bigiye bitandukanye, ubona yuko byayifasha kuba bagira ubugenzuzi bwihariye muri iriya teritwari ya Fizi, ndetse bikanabafungurira amayira yo kwerekeza i Karemi ndetse na Gatanga. Bivugwa ko bashobora kuba bahinjira bakaba bahafata bitabagoye, kuko bafite ibyiringiro, ndetse ubona yuko bamwe batangiye kuvuga ko hashobora kubaho balkanization muri Sud Kivu yose, ndetse hiyongereyeho n'intara ya Tanganyika ndetse n'intara ya Katanga. Niyo mpamvu rero ubona yuko hari ahantu ari ingenzi, ndetse hakomeje kubera isibaniro ry'imirwano, ndetse ubona yuko bahashyize igisirikare, aho bahashyize TPDF cyakomotse muri Tanzania, bakahashyira abacanshuro. Buriya harimo abasirikare baba special force benshi, ariko n'ubundi urabona yuko M23 ikomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Magingo ya mbere yuko turebera hamwe ndetse tugasuzuma neza, tugasobanura uko byifashe n'uko urugamba rumeze, bwana Habinshuti, tugeze mu Burundi, turebe uko byifashe, turebe ibiri kuberayo magingo aya. Mu Burundi kihavuga cyane ni kuri uriya mupaka wa Kavimvira. Biravugwa ko hari urwikango n'umutekano utari mwiza ku ruhande rw'u Burundi, kuko biravugwa ko ubu hari ingabo nyinshi cyane, kandi bafite ubwoba yuko hari intasi zishobora kwambuka zijya mu gihugu cyabo ku ruhande rwa M23. Sinzi impamvu icyo kikango kiriho cyo kumva ko bajyayo, ariko kirahari, kuko ubushize mwumvise ko hari imirambo yagaragaye mu Rusizi yapfuye. Biravugwa ko hariya hari ikibazo cy'abashinzwe umutekano hariya bashobora kuba ari nabo babikoze, kuko ngo ubu amakuru ahari ni uko umuturage ushaka kwambuka mu buryo budasobanutse kubera kwikanga ko ashobora kuba yaba yambutse ari intasi mu bundi buryo, baravuga ko uwo muntu ahita araswa rwose bidatinze. Ariyo mpamvu batangiye kwanariza ko byanze bikunze n'iriya mirambo yabonetse ishobora kuba yarapfuye muri ubwo buryo, kubwo kuba bikanga umutekano uhari wabo muke. Ikindi kibazo kiri i Burundi ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko cyanateje ikibazo cyane, kuko hari ikibazo cya essence. Urumva essence kwinjiza mu Burundi bimeze nko kwinjiza amabuye y'agaciro ahari, kuko urabona ko baravuga ko hari abasore b'imbonerakure bagera kuri 38 bafunze bazira icyo kintu cyo gushaka kwivanga mu bintu by'ubucuruzi bwa forode bwa essence. Urumva ko ni ikibazo gikomeye rero nk'u Burundi
igihugu gisa naho kiri hasi mu majyambere kikaba gifite ikibazo cy'igitoro muri buriya buryo. Niyo mpamvu ubona akabazo ko kwivurunga cyane muri iriya Uvira ariho bari bafite profe yo kubona essence mu buryo buboroheye, ari nayo mpamvu ubona ko ibintu byaho bitoroshye ku buryo bw'umutekano. Niba hariyo ikibazo cy'intambara imeze kuriya, abantu nk'aba bafite inshingano bafite nko ku gihugu ugasanga nibo bagiye kwivurunga mu bintu bya forode mu gihe cy'intambara kimeze kuriya, urumva ko mu Burundi naho ubwabo nta mutekano uhagije bafite. Magingo aya ko bivugwa ko Mama ashobora kuba yagabye igitero ku Wazalendo, byabereye mu kahe gace bwana Habincuti? Wazalendo agace yagabyemo igitero ni agace kari aka Masisi. Nakubwiyeho yuko bagabye igitero kuri Wazalendo kugira ngo babashe kubakura mu birindiro byaho, kandi n'ibirindiro bimaze igihe Wazalendo ifite ni ahantu yiyubatse ku buryo bushoboka, ku buryo na FARDC itajya ibasha kugenzura icyo gice. Ni zone yabo muri bwa buryo. Wazalendo urabizi neza ko ni umutwe utajya ugira umushahara, ntabwo ari abantu bahembwa. Ni ukuvuga ngo iyo bafite zone irimo amafaranga nk'umujyi cyangwa se ari centre nini, ubwo nibwo bukungu bwabo. Ni ukuvuga ngo bo ni abantu basoresha, imisoro niyo ibahemba n'ibyo kurya bikuva mu baturage. Ni agace bigaruriye katajyaga kavogerwamo n'undi mutwe uwo ari wo wose, ariko kubera umutekano w'abanyagihugu no gushaka kugira ngo babone uburenganzira nk'abandi bose, M23 urumva byarayibabaje kandi bibizi ko abo baturage baho baba batamerewe neza, irashaka kwigarurira ako gace mu buryo budasubirwaho. Aribwo ejo yagerageje kubagabaho igitero, babasha kwihagararaho kuko bahafite ibirindiro bikomeye, ariko urumva ubwo yageragezaga kumenya uburyo bahagaze. Bivugwa neza ko inshuro ya kabiri nibibaho hari inkuru nshya tuzabona hano y'icyo gice yuko gishobora kuba cyaba kigenzurwa n'abandi batari bo. Ni imirwano ikomeje kuba isibaniro bwana Habincuti. Mu mboni zawe ni icyo ubona kiri bukurikire, kubona ko noneho M23 isa nk'ikangutse, wagira ngo nibwo yinjiye mu mirwano? Birashoboka rwose, irakangutse kuko yajyaga irwana izi ngo ni bimwe bisanzwe mu bihe bitambutse, kandi urabona bayirashe bayitunguye bakoresha drone cyane. Ibintu by'ikoranabuhanga nibyo byari bihari, ariko urabona ko M23 yahinduye strategy. Urabona ko mu gice cya Walikale n'iyo Masisi nkubwira, ibintu bya drone basa n'aho bayifatiye ibyemezo ko ikintu cya network ngo ni ikibazo yo cyane. Ubwo urumva barabinjiriye muri aka gace rero ka Sud Kivu. Urumva ko impamvu ubona intambara isa naho yakajije, beguye imirwano idasanzwe. M23 byanze bikunze hari intego ifite yabonye, kandi hari icyo ishaka gukora. Barashe babatunguye babanza kubagenza gake, ariko urabona ko intego bafite niyo kujya barwana bafite icyo bashaka, yaba ari ibikoresho, yaba ari uduce bashaka. Ubu mpamya neza uburyo bivugamo ko Baraka bayikeneye, ni ibintu biri bube vuba cyane ugereranyije n'ibirometero basigaje kugira ngo bageremo n'inshe zose bamaze gufata zisa naho zizengurutse. Magingo aya biravugwa ko ihuriro rya FARDC rifite ikoranabuhanga karundura, kandi magingo aya bamaze kugira ibikoresho ku bufatanye bukomeye n'Ababiligi, ndetse na Amerika ikaba yaratejemo nyuma y'aho Antoine Felix Tshisekedi yemereye ibirombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akayibuhiha mu myaka 99. Ni iki turi bwitege ko twari tuzi ko ihuriro rya FARDC ikoranabuhanga ryajyaga arisa nk'irizamba, ndetse ukabona ko bigoye. Urabona ukuntu FARDC imaze kwiyubaka ndetse ifite n'abanyafatanyabikorwa benshi. Urabona M23 iri bubashe gutsinsura iri huriro rya FARDC? Bwana Damiye, ni ibintu bishoboka. Dore ikibazo gihari gikomeye kuri FARDC batajya babasha kubona, kandi n'undi wese n'ibyo yabona ubitekereza neza, kuko urareba ugasanga ibikoresho barabifite, ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenze binagezweho, ariko banza urebe ngo ni bande babikoresha. Ntago biza ngo bikoreshwe n'ingabo za FARDC zifite umutima wenda wo gukunda igihugu cyabo nk'abakirwanirira, bizanywe n'abacancuro. Urumva neza ko uburyo barwana n'uriya mutwe wa M23 ari abacancuro b'abahanga bavuye no mu bihugu wenda bisa naho bikomeye. Urumva iyo babonye intambara nka ziriya bakabona bageze ku rwego rwo kwatakariza abasirikare, kandi ubundi pe nta mucancuro uba ushaka gupfa,
gupfa kuri we biba ari accident idasanzwe, kuri na mugenzi usigaye haba ari ihungabana ridasanzwe. Bariya ni bagafaranga baje gushaka amadolari menshi ayo batabona iwabo. Rero gupfa ntabwo ari ikiguzi kuri we, reka nta nubwo aba bikeneye. Niyo mpamvu akenshi M23 kuba yarwana ikagira intego igeraho nzima, ni wa mutima wabo wo gukunda icyo bakora n'icyo barwanirira, bitandukanye n'umucanshuro wazanye ibikoresho bihambaye ariko akorera amafaranga kandi ashaka kuyacyura akabaho n'umuryango we. Niyo mpamvu hariya kuba FARDC yariyubatse igaterwa inkunga, Amerika ikaba iri inyuma muri ubwo buryo ubwo aribwo bwose, ariko biriya bikoresho ntago bizajya biza kubize bihabwe FARDC ibashe kubigenzura ibikoresho nk'uko bikwiriye. Bagiye wumva neza ko niba abacanshuro baraje gushaka amafaranga bakaba bahanganye n'umutwe ubamereye nabi kuri buriya buryo batakekaga, bakaba bafitanye ikibazo nabo bashinzwe kurwana intambara, wumvise ko bagiye basubiranamo n'abarundi. Ubu noneho hari akantu k'agashya gahari ku barundi. Abarundi barahembwe, urabona amafaranga yaraje yo guhemba bari abacanshuro n'izi ngabo ziriyo, bahemba bahereye ku bacanshuro ngo nibo bahembwa menshi nyine. Ageze ku barundi amafaranga asa naho abaye make, bamwe ntibayabona. Haza kuba ikibazo rero cyo kubona imishahara abacanshuro bahembwa uko ingana n'amafaranga bo ubwabo bafite. Bakoresheje akantu ka strategy ngo kameze nk'itsinda mu itimu nini kavamo mu buryo bw'ibanga, bahana ama SMS kuri telefone bagaragaza ko hari ikirombe cy'amadolari mu bantu babari imbere. Rero ubwabo baravuga ko mu rupfu rw'abacanshuro bari kuvuga ko hashobora kuba habaye ubugambanyi bw'abarundi bishakiraga gusahura amadolari bafite, kuko bo barayagendana. Bayagendana mu ibaga mu mwanya wo kugendana ibikoresho bya gisirikare, w'ifaranga ryibikaho kuko ababona situation arimo uburyo imezemo ntago yarisiga. Nugupagasa nyine kuba kuriho, ariko icyo nakubwira amaginga ya urabona ko wenda twagaruka kuri Twirwaneho yamaze kuvumbura ikoranabuhanga rya FARDC, tubimenyeshe abaduteza amatwi aho maginga ya ku munsi w'ejo n'ubundi bongeye guhanura indege. Ubu nakubwira ko muri biriya bice Twirwaneho imaze kumanura indege 3, aho imaze kumanura drone 2 ndetse na kajugujugu y'intambara. Ubona yuko Twirwaneho irimo neza, ubona ko n'ubundi ishobora kugira ahigera nk'uko n'ubundi plani zayo. Wenda nk'icyo nabwira bamwe mu bakomeje kwibaza ko biriya bice abaturage bazahura n'uruva gusenya, ariko mu bigaragara Twirwaneho ikomeje koko kugaragaza ko bafite umutima wo gukunda bene wabo, bafite umutima wo kwita kuri bagenzi babo, bafite umutima wo guharanira igihugu cyabo, ndetse nanahamagarira abari amahanga, abari hehe na hehe, yuko mwese mwagenda mugatabara abaturage ndetse mugaharanira urukundo rwa Twirwaneho bagiye bagaragariza buri umwe ari we wese, ndetse tunanenga n'ibigwari bikomeje kugenda bigambanira ubu bwoko bw'Abanyamulenge, kandi ari bene wabo, kandi ari abavandimwe, kandi ari bamwe mu bo basangiye buri kimwe. Amagingo rero urabona yuko Twirwaneho mu kwitanga gukomeye hari ikintu bari gukora kugeza ubu ngubu, ubona yuko gahunda ari ugukomeza berekeza Ibaraka, kuko n'ubundi kugira ngo iyi teritwari ya Fizi ari uko haboneka ino main road ituruka Imwenga ukamanuka ugana Ibaraka, ikaba igenzurwa na Twirwaneho cyangwa na AFC, kuko n'ubundi basa nkaho bafatanije mu kuharanira uburenganzira bw'abaturage bo muri biriya bice byose. Ntabwo twavuga ko ari ubwoko bumwe, ariko bari kwibanda cyane ku Banyamulenge ndetse n'abo mu bwoko bw'Abatutsi, kubera yuko aribo bugarijwe na bamwe mu basirikare bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakoze jenoside n'ubundi, ndetse n'ukuboko gukomeye kw'Abarundi bakomeje kwijandika mu kwica bari abaturage. Bwana Habinshuti, n'icyo ubona cyabashishije Twirwaneho gukomeza kuba abakirwana muri ino mirwano ikomeye iri kubahuza n'ubundi
na bamwe bari kugenda bashaka kwica abaturage bo muri biriya bice. Impamvu ubona ko bihagazeho kandi bagahagarara bashikamye mu nce zabo, hariya ni ahantu bagenzuye igihe kinini, irwanaho birinze umutwe wa M23 ukiri mu ntara ya Rucuru hariya. Urabona hari intera kugira ngo ugere Minembwe, hari intera ndende cyane, ariko nta nubwo bigeze baruhuka kuba baragabwagaho ibitero, nubwo wenda icyo gihe byari bitarakara ku rwego ubu rugezweho ubu, ariko birwanyeho igihe kinini cyane, kandi impamvu intambara zabo gutsindwa ari ibintu bitaba byoroshye, ni abantu baba bari kurwana ku babyeyi babo, barumuna babo, abagore, imiryango, abana, niho bakomoka, niho bavuka, niko gace babayemo, ntabwo bahavuye ngo bajye gukora igisirikare ahandi, niho bakiremeye. Urumva yuko umutima barwanana ni umutima udasanzwe, ntabwo abantu nka bara wapfa kubatsimbura, ntabwo ari amafaranga bakorera, si nk'abacancuro uvuga uti ntahasiga ubuzima, we kuva hariya aba yumva nta handi ari bujye, niyo mpamvu umuntu nk'uwo guhangana nawe ntabwo biba byoroshye. Bwana Habinshuti, bikomeje kugaragara ko n'ubundi ino mirwano ishobora kuza kuremera ku rwego rwo hejuru, ndetse kubona yuko hahindutse ingamba zikomeye, aho ubona ko M23 ibikorwa yakoreye muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi byongeye kugaragaza ko kuko M23 isa nk'aho ishikamye. Nakubwira yuko hano gahunda n'ubundi ngo yari yo gufata kano gace ka Sange, ndetse abenshi bari batangiye kuvuga ko Sange iri mu biganza by'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB, ndetse bakanavuga ko bitari ako gace gusa, bumvaga ko bari guhita bafata Bwegera na Mutarure. Impamvu ikomeye ubona M23 isa nkaho ikomeje kuba yafata yabungabunga tuno duce, ko twabonye ko ifite imisozi myiza, n'ubundi isa nkaho ikontorora tuno duce, ni iyihe mpamvu ubona ko yatangiye gupushinga noneho bano basirikare muri bino bice? Kuko mu minsi yashize muri kano gace ka Sange wabonaga ko n'ubundi abasirikare b'Abawazalendo bakomeje kugenda bifotorezamo bishimye banezerewe. Ku magingo aya ni ukubera iki noneho M23 yaba yongeye kwigaragaza mu rwego rwo hejuru, ikaba yakoze ibisa nkaho ari nk'umujinya ndetse n'uburakari bukomeye ku rwego rwo hejuru, aho bahatikirije abasirikare batari bikeya b'Abarundi ndetse n'aba-FARDC n'Abawazalendo? Urabona neza mu buryo bwumvikana yuko M23 ari umutwe twirwanaho, ni abantu biberaga mu misozi, ibirindiro byabo byari mu misozi hejuru, ni bwabuhe bushize bw'uko basize umujyi wa Uvira bagasubira inyuma. Urumva ko bari babahaye ibyo bari bakeneye, ni umujyi bari babahaye, bigira mu misozi, kandi iri ari intambara iriho, bashoboye intambara basangwa aho bari mu misozi, na FARDC n'iriya mitwe yose ntabwo ari bo bigeze bagaba ibitero, bagabwagaho ibitero buri munsi. Ubu rero bageze ku rwego rwo kuba ari bo noneho bagaba ibitero, kandi iyo bagaba ibitero urabizi havamo ibisubizo. Urumva ko nk'ubu ikintu bakeneye cyane ni Baraka, hariya barahakeneye cyane kuko hari hasigaye hari ameze nk'ahariyo sapoti, ibikoresho byavaga i Burundi, yaba ari ibyacaga ku butaka byaca muri Tanganyika, byazaga ariho bisa naho bishyikira. Bo rero barashaka gufunga kiriya gice cyo hasi kugira ngo FARDC ibone yuko hari impinduka zibayeho, kuko yari imeze nk'iyidegembyaga, yabasangaga mu misozi, ariko bo bari gukoresha hariya hasi neza, hari imihanda, hari amazi, kugera naho byoroshye. Bo barashaka gufunga ziriya nzira, kuko urumva ko hejo hari amato yarashwe hariya ku Cyambu agera muri 3, kandi ubwo yabaga azanye ibikoresho avuye i Burundi. Urumva ko mu mazi basa naho bahaborotse. Ubu kuva ejo kontrole y'amazi ni nkaho bayifite, nta bundi bwato bunini bwaza bwambuka bugana aho ngaho ku Cyambu ngo babwihorere butarashwe. Nibamara gufungura uriya muhanda uva Uvira, amazi bakaba bayafite, urumva FARDC kugaba ibitero barabigaba mu gice kimwe, ariko badakoresheje inzira zose ku buryo buboroheye. Birakomeye cyane ku ndondaho aba FDNB bakomeje kuba bashakisha buryo ki
FDNB nakuvuga ko batangiye kwiyunga n'ubundi kuri Mai Mai kugira ngo barebe uburyo ki bafata ino ndondo iri mu biganza bya Twirwaneho. Ese biri bubakundire ko ubona yuko FDNB noneho yariye Karungu nyuma yaho ikomeje kugenda ikora deployment y'abasirikare benshi kandi bivugwa ko ari abasirikare bazi iby'urugamba kandi bakomeye. Birumvikana ni benshi cyane bishoboka, ariko uburyo bwo kwigarurira uduce bwo ntabwo nabihamya kuko yenda ntibarabigerageza ngo twumve ko hari igice bafashe. Gusa ikigaragara gihari uburyo bo bahakeneye ubwo hari impamvu bishobora kuba ari agace babasha kwifashisha bitewe no mu nzira zijya aho baturuka, ariko bigaragare neza ko Twirwaneho kugira ngo itakaze agace muri ziriya nce iherereyemo ni ibintu bidasanzwe, kuko uretse kurashishwa amadorone, intambara zo ku butaka nta gihe bigeze bamburwa agace bagenzura mu gihe cya vuba muri izi ntambara muri iyi minsi. Abakunzi bacu rero reka twitse cyane ku byavuze ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikomeje guhwihwiswa. Abenshi bumvishe itangazo rya Corneille Nangaa bamutera imijugujugu, ariko reka tubasobanurire byimbitse ndetse tubabwire icyo yashakaga gutangaza. Ntago yavuze ko akorana n'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'imirwano iri kubera muri Sud Kivu, ntabwo yavuze ko arikorana n'igihugu cy'Ubugande mu bigendanye n'imirwano iri kubera muri Sud Kivu, ahubwo icyo yatangaje ni uko yavuze ko bafitanye imikoranire nk'ibice cyangwa nka kote bahana imbibi. Urumva ko ku bigendanye n'ubuhahirane twagiye tubona ko wabonye ko ndetse n'abandi babonye ko muri la kote ya Plaine d'Oxys nyuma ya 2023 hafata, wabonye ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyese gifunga umupaka, ariko magingo aya nakubwira ko aho 2023 igabanira n'u Rwanda cyane cyane kuri no mupaka wa Goma urakora neza, nakuvuga ko zabunagana mu mipaka ikora neza. Ese mu mboni zawe Bwana Habishuti, mu gisobanuro cyangwa uburyo Corneille Nangaa yavuze mariya magambo, abenshi kuki bahise bihitura guhita bumva ko koko nyirizina ko ibyo avuze wenda imikoranire yaba ari uburyo bwo ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubugande baba bafasha mu mirwano iri kubera muri la Sud Kivu? Ibyo yatangaje ntabwo ari ibintu bidasanzwe kuko we yavuze ibyabo bimaze igihe bivugwa mu itangazamakuru no mu bitekerezo by'abantu rusange. Ntabwo yavuze ikintu kitari kiriho kidasanzwe, ahubwo yabaye nk'uhishura ibyabaga mu bantu bari bamaranye igihe, kuko ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda bari barwagirije ko rutera inkunga yo mu 2023, byavuzwe kenshi cyane. Rero mu buryo bwo guca nk'aho ari ukugira ngo inkuru zigabanuke zo kubivugaho cyane, we yaranzuye abivuga neza n'u Rwanda rubivugaho, bijyanye ko u Rwanda rwo rwabihamyaga runagaragaza ko ari uburyo bw'ubwirinzi, kuko umutekano muke wacu u Rwanda rujya rugira, ikibazo cyacu cyose gituruka muri FARDC kubera FDLR, kandi uburyo iriyo yaba ibihugu by'amahanga birabizi, ndetse naho muri East Africa naho uyobewe ko hari haba FDLR kandi zasize zikoza amahano hano mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu rero buriya ntabwo ari ikintu kidasanzwe kubitekerezaho ko u Rwanda rufasha uriya mutwe wa M23. Birashoboka ko yaba ari mu bundi buryo atari uko wenda byavugwa ko ari uko ari ingabo ziriyo. Ubufasha buba muri byinshi. Ubuse ko FARDC buba bigaragara ko hari ikiri inyuma yabo n'Abanyamerika, ubu hari uwahamye ko hari Umunyamerika uri hariya, ariko ubufasha buba buri mu nzira nyinshi, ushobora kuba mu bitekerezo cyangwa uburyo bwa diplomasi, amafaranga, ibikoresho, ni uburyo bwinshi bwabaho bushoboka, ku buryo utakwirwa cyane ugaragaza ibirenze ibyo ubwabo bivugiye, kuko u Rwanda rwabitangajeho na M23 bitangazaho bavuga uburyo bafatanyijemo n'uburyo babahaye inkunga yenda mu byo bakeneye. Ntabwo ari ibintu wajyamo ngo uvuge bitandukanye n'ibyo bahamije, kandi ni nako biba bimeze.
nagira ngo nyine dushyireho umucyo cyangwa turebere hamwe n'ubundi abari bazi ko ari ubu wenda mu rwego rw'imirwanire cyangwa iki, ni ubufatanye n'ubundi nk'abantu bahanye cyangwa bahana imbibi, basa nk'abaturanyi. Urabona ko n'ubundi ako niyo kataburamo umuturanyi, ntabwo yagusaba sapoti nawe waturanyeho n'abantu uri kudutega amatwi ngo uyimwime kandi muturanye neza, kandi mwirengagize yuko n'ubundi Croatia ihanganye na M23 irimo abanzi n'ubundi b'ibyo bihugu. Ntabwo ko kuri kote y'Ubugande hashobora kwinjiramo EDF ikajya kuminasa igihugu cy'Ubugande, ikajya guteza umutekano muke. Urumva ko Ubugande nabwo uba uri maso kandi bugomba gukorana n'ubundi n'abari kuyobora ako gace, ari nabyo byananiye leta y'i Kinshasa. Bakunzi bacu rero, nagira ngo mbamenyeshe ko ibintu bikomeje kuba bibi kandi dukomeje gucukumbura uko byifashe. Reka dusoreze ahangaha magingo aya, twongere tuze guhura mu makuru yacu ataho turi bwibande ku bikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere. Hari abaroko informa bacu baba muri bya bice baduha amakuru yizewe magingo aya, turi bagezeho uko byifashe, kandi turebera hamwe aho imirwano igereye, nyuma y'uko n'ubundi ubona ko imirwano yongeye kubura kandi ikomeje kandi kataje. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe mukitwumva bwa mbere, nta kindi tubasaba uretse kudukunda, mugakora like, mugasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure, ndetse mugakora subscribe, bityo mukadutera inkunga natwe bikatwongerera imbaraga zo gucukumbura amakuru yizewe kandi atarimo amakabya nkuru. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane rwose, nyamuna kudukunda ntabwo ari ibintu bigoye kuko natwe turabakunda. Reka mbashimire ndetse mbifuriza amahoro y'Imana no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Murakoze cyane. Yego, murakoze.